Evo, Manuela, završili smo 2 modula od ukupno 4 practitioner diplome in executive coaching. Kakvi su tvoji dojmovi nakon ova 2 modula? Pa zapravo su ova 2 modula za mene bila super iskustvo. Upoznala sam prvo tebe, Alane i Ljupka u jednim drugim ulogama, ulogama trenera, i vidjela sam tu jednu super energiju kako se vas dvojica zapravo ne dopunjujete sa znanjem, iskustvom i nekom intuicijom. S druge strane, ta prilika učenja u grupi i od drugih ljudi, učenja o sebi i o procesu. I nekako mi je već nakon prvog modula bilo onako povratak u ured mi je bio drugačiji. Ti si general manager i vlasnik Abracadabre. Šta ti je najvrijednije što nosiš iz ova 2 modula do sada? Ima puno vrijednih stvari, ali možda mi je najvrijednije zapravo to iskustvo koje mi se pokazuje u ovim svakodnevnim situacijama na poslu, u komunikaciji s ljudima i u komunikaciji problematičnih situacija ili za mene zahtjevnih situacija, nekako sam mirnija. Dakle, one su i dalje takve kakve jesu, kakve su bile prije, ali ja sam mirnija s njima. Sjajno. Ima li još nešto? Pa ništa, veselim se zapravo i ova naredna 2 modula. Mislim da će mi to donesti još jednu novu dubinu i novo znanje. Sjajno. Sretno. Hvala.